Pato, znaš li ti šta je to narodni poslanik? Pa znam. Pa pogledaj ga lafe. Pa nije samo tvoja skupa, slušaj me pšeto je! Ova naša stranka, ona se prije svega, angažuje oko tog, da ne bude više tog šta ja znam. Ima toga još ne znam sad konkretno. Ja bih zamolio poslanike da se smire i da čuvamo dignitet ove ustanove. Hvala. Zete, mi smo riješili fino kad ti postaneš poslanik, da moj kunto bude predsjednik opštine. Može ako Bog da. Može. I eto onda sam uvijek pomišljala, kad god sam prolazila, dolazila i zalazila u vašu kuću. Eto uvijek sam brojala ove glave i u sebi uvijek pomislim, pa eto moj će mali Denis, moj sestrić, uz ženu, jeli dobiti miraz od ti 20 do 30 glasova, nije to mali broj kad se glasa na izborima. Brat zaposli cijelu familiju i sve ih na budžet zaposli. Pa nema mi ko da ja i ti nemamo familije, ko za budžet? Braćo i sestre!